Kenyam bela nirmala kenyam bana report me bana jelinkel. Report me bana medana shalat jen Ramadan and kefa kubo bana jelingwa seme wudi chal ke kwin makwach. Gwa kor gwa de dan shikon ngajen u shi kwin makwach charode chabere weekend di ne ka dan after that cha nyoko mjoy karar. Ne ding wan dong te ke doubt no kana joy rare which ki tekere which ka kubo town. Akubeton kajan gwasa me telara me trade teneji aspela yu korodian kadang mana nuare on kuma kem yadi da longo no de kan chubre which do no check a get bana more information bana ka link kajan kuin makwacha gwata me barachi bukon mandan la gwata bana jelin kel bukon kulu we kamana ande kon lat ko bukon kula sure no la to kuin makwach te wena di entere wi wara charo wala charo da bar ko dene la jen o chamu galat but tama shet re wi so bu kon link jen video me menen kon mo gas men mi bangar ko biya jeling chana jeling kel ko do danan chalat ke ja ka do dang jok kita to dop la wo joni ko wo gangar ko wo nyam e joyo no te ka ngani ti la bo bana patin kan ngane to kan ngane dor goron bi arai ka gat kun ko bi ngane kun do bi kalwe now kan kono niam shaling shalaro ne na jene te ka ngande te da dop ngante to te ka da dop ko weje dan tikitin kan de ne asas pdf ko jen choda bar already rai wichi ka ko bi chete changure wi ka ko bo gor kan ode kan benda wi ka bom kashi jejen bor kan SPLA yo charen ta ngwa da motel gwa be keke defeat sha defini ke cha ju keke sha ke defeat badly ke je report en ya me dane shi kone ngach then ka kore shi kan yu chang ne ro bolo sha kan nuk ben which gor kan ro de kan ben keja kan chitani en de ne wut kan me de ne kir miadit ano shi ke jien nyok shi ke we ne ka dor nika weche nende tiri chal katimor le ke japa ban mo detail ban ka link chana message me malad gwada chana je min tuba chana ye complete kel so ru wata moto chia kuma da SPDF ke kuma South Sudan chia babel ko gat kun la ba kuma la ba pat le do ro so message gor be link inji ko be dial wo tamato run le do ro chia kuma chia babel thank you gwajen shalingo ala karaje jamen tama milin kono me jene chaka bebelerun kan jang ten kon telanwar ten metkel ke kuma kirme yadit jene chane belerun kan nganen konti da do ko do bla wewu kan ka jamo yaje gego redi tel gwanu shibaka ka kobo dio je kan nin dangro ke doctor payo ci kon diala nenen no kuen makwat kan de ne ken la dina SPDF sika jien sika we ka Kobe town mishika ben ka Kobe town no shikaren yat pinya la muktaf jana jogo no jana Ramadan chilo ka kwara ala commissioner ntama ka Kobe to kuje mo yene di ala kontin la civiliane nuare lonyare wuch jowe dane che shoot kaja shenwar di al civiliane jogo no lonya jok jilwe kusni chaga jogo no loja jok chene di ala konen te ke thungni ye jogo no lonje jok en jo la de jeje ko let che dong lar ni je lam gwa ka tai gwi je gaja en o to ko te tin nge to ko tin badien cha je force ko te rami mo mi pai ne garo dien bar ka dwal ko dong ba kan ka de lo ye no lonye re wich no na nyok jen cha je wo jo already she part of kume mandana la kume SPLA yo so right now right corner jen ko message jagane no ken gor kan loire which ko chaga jo chaga defeated ka kore paiwo ko na jogo no chaye gor no biato gwada mo mishal kamo ai da do la do we ka ko bo ko kon dubo tong chaga ga goredi ko na jogo no run mu ay na gen wore kuma da kon kuma jane mu waye nak so chwa ne bel chwa ko bel ajeno binay deal kenetin kontin la nekun ala ken biken nyin ke netin kontil la ngwanen wore tinde da dop ka ngwanen wore chare gakpin kare ke ka dio ke kamwan ngwanen wore ku ken tungo mo ko en SSPDF chawo ju we dang wore di ken telel kan oni
Greater People Administrative Area Direction lo jen duob dan de go ben ga jalo chi tor bel ken yale na ku jimi ko en river man tie ka kobo man ku me te ka ten pan ga jam ja ko lu tin tama ko they were defeated ku ya je de ni SPLA yo kan nor Wyoming kacha a loss, a big loss. And then chi kan ku jeno man be kan lel be kan we ka gwad mi be kan akulo paraka lo bo ben ka ku je jab ga ku jimi ka kan kani ba ka lok ne konti la ngani murle ke ngani jaba ko bi kana ko town bi kana kaf anyok te berte gatin ka jan mishit na mene la ber kana jaba chaare ala kanu kana konten ba di ne SSPD ba ka lok kon kor jaga tiam kori gana kavan we ne pan ga jama go mi bum ka pu kan ji SSPD a chang na men te kan garen ale kan ku ma SPLA yo kan go bi ka were which so ajan ndanan to kan tama ano kan de ne SSPD chika talwang ajan menen yan magwaza men kwen makwa roje ne re ruop die ne no gwa roje tno dam jada mo jada tete ne de re guja gwa no jada janguno mo yenen so te dor chete re which right now right corner jen tar jada mo tete ne so cha chu jogo no ji right ni adundu sha bet bang right ni la commissioner lan man de lar all those things kati chalada so mi shan and doja roda pin sometime de kon gujeno just see jarwaja cause lad not right rada din mo ne na ka shi akuma bel kama na kana na wono ngod jor right na mu gi kon entel mu ngod jor right so melat kana kelu tara kelu bang na me dar we kayya kadi ente kangech kuma SPLA yo ke report dan ikana lat laken bom dien shi bom balwang de jani de wala kana gujeno okay kuma SPLA ayo shadak kuma SPLA ayo de je kula dagde ne de titi loka doctor ma chara kane den konen telo telme ngai kana korana me nyine kon ka jor ko ne kon pel ko lo kok ko jagane de telot nyok jang yu the tactic ne totoni o banwere ba ga chon mai kan dial we ne ga kwarken ba widien ba jangar ba widien ba jabat jin mnen yana tama tu nuar dangwan to kon kareo tene de kon shungala nuar ga ne kon shungala jor ke la jang akane de ti ka ti ge fabre te ga dien ko quick and they do not have any way out they now work a which direction when they look at the things are different like quick and ya de take yo quick agma charter ya leptin these people they want to feed their family you can go to they can community can realika kon community bar realika go to shark an ideal sharamo amanat korodian ako ba kum kirm yadid ba joera so right now ka jet report len koname kume Dr. Machar cha bom ka cha wetet cha je lon ka mu wakaje jemne yana tama right queen ma kwa ra general which cha ra which ka akobo chit ka dobe dana kwa expect again etin one cha ko gwa na lo ide which cha kwed ma kwa be cheng na dor amu kan tel mu to ka je bedel cheng na dor ka jawadan chala kuma SPLA go right now kuma SPLA will take a new direction mu gwalon ko menter kana ter kana shondian chicken marginalization chicken gor na chenge jek chicken goro te de jek de lat kake so jen mu yana ku kalen yen ke kum kirm yadit na kana ne dialan kontre wi ka so Sudan chicken were ka rodian na ka everybody look idea na ante ke je ko dara te ka gwabar ke daru ka gwabar ka leadership dan teten jen mu cha ko ladan oduna melade mishal ke dictator mugoro benedial bugorian submit kaja benedial bika baw nyamde benedial ba liang ne jen kum kirmiyadi that is why we are seeing all this mess to cha create a kirmiyadit karwa jano te ko queen kware ki election mabalat na me tarake liu catch lie teleway out maybe malu ben kaje unless ya kum kirmiyadi de me cha kon joirar ne me da la agenda ante kon limban je another report vietnam